ناظرین سٲنۍ گۄنمات سیریز منٛز ترٛاوو أسۍ آز محموٗد گٲمی صٲبنہِ زندگی تہٕ شٲعری پٮ۪ٹھ روشنی مگر عرض چھُم زِ یہِ پوسٹ کٔرۍزیو لایک تہٕ شیر. محموٗد گٲمی صٲب اوس پنٛنہِ حیٲتی منٛزٕے شہرٕ گامہٕ بطورِ شٲعر نٲمی تہٕ گرٲمی یُس پرگنے شاہ آباد ڈوٗرِ کِس آروور گامس منٛز 18ہمہِ صٔدی ہِنٛدِس دوٚیمِس نٮ۪صفس منٛز زاو. اتھ چھُکھ وۄنۍ تٕہنٛدسٕے ناوس پٮ۪ٹھ محموٗد آباد ناو تھوٚومُت. گۄڈٕ آو لیکھنہٕ زِ سُہ چھُ 90 ؤری وٲنٛسہِ منٛز 1855 عیٖسویَس منٛز گُزریومُت مگر ناجی منور تہٕ شفیع شوق سٕنٛدِ تحقیٖق موٗجوٗب چھُ سُہ تقریٖباً 100 ؤری وٲنٛسہِ منٛز 1870 عیٖسویَس منٛز گُزریومُت. محموٗد گٲمی چھُ پنٛنہِ وقتُک سٮ۪ٹھاہ پوٚرمُت لیوٚکھمُت اِنسان اوسمُت. زٲژ کِنۍ اوس پیٖر تہٕ پیشہٕ کِنۍ اوس اوکُن. سُہ اوس بچن سوادِ قرآن تہٕ فارسی چہِ اخلاقیاتس متعلق کِتابہٕ مثلاً گُلِستان بوستان کریٖما نامہِ حق پن نامہ بیترِ پرناوان. بیٚیہِ روٗد پٔتمٮ۪ن دۄہن پیٖر مُریٖدی تہِ کران. فارسی ادبہٕ چٮ۪ن شاہکار مصنوِین پٮ۪ٹھ ٲس تٔمِس سٲنۍ نظر. تٔمۍ ٲس جامی نظامی حافظ شیرازی سعدی سٕنٛز شٲعری یہِ دٔبزِ تہِ چٮ۪تھ نِمٕژ. فارسی ادبہٕ پٮ۪ٹھ انہِ تٔمۍ 10 مصنوی تہٕ پھِرن کٲشرِس منٛز. تِم آسنہٕ محض ترجمہٕ بٔلکہِ چھُ مُنٲسِب ونُن زِ یِمہٕ دٔلیٖلہٕ آیہِ کٲشراونہٕ. شیٖریٖن خُسرو قصے شیخ سنان لٲل مجنوٗن یوٗسف زُلیکھا قصے ہاروٗن رشیٖد بیترِ چھِ یِمن مصنوِین منٛز شٲمِل. یِمو منٛز چھِ جرمنی ہٕنٛدۍ کارل برکھاڈن تٔمۍ سٕنٛز کٲشِر پٲٹھۍ ؤنمٕژ یوٗسف زُلیکھا مصنوی جرمن زبٲنۍ منٛز 1868 منٛز ترجمہٕ کٔرِتھ چھٲپمٕژ. شٲعری ہٕنٛز کۄس صنف چھِ یتھ منٛز محموٗدن تباہ آزمٲیی چھنہٕ کٔرمٕژ. نعت چھِ تٔمۍ لیکھمٕتۍ، مصنوی چھِ تٔمۍ لیچھمٕژ، وژُن چھُ تٔمۍ عروٗجس پٮ۪ٹھ واتنومُت، منقبت صوٗفیانہٕ بٲتھ تہٕ غزل تہِ چھِ تٔمۍ لیکھمٕتۍ. میٲنۍ کِنۍ چھُ سُہ یِمن سارنٕے صنفن ہُنٛد کٲشرِس منٛز بابہٕ آدم. محموٗد صٲب اوس پانہٕ اکھ خۄش نویٖس. تٔمۍ تہٕ تٕہنٛدیو واریاہو دوستو اوس تٕہنٛدِ کلامٕکۍ بسیار نُسخہٕ تیار کٔرمٕتۍ تہٕ طرفاتن منٛز بٲگرٲمٕتۍ. تُہنٛد کلامہٕ چھوپ گۄڈٕ غلام محمد نوٗر محمد تاجرانہِ قطب ناوٕکۍ اِدارن تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ باقٕے سارنٕے کٲشرٮ۪ن گۄنماتن ہُنٛد کلامہٕ تِمو چھوپ. تِہنٛز کُلیات چھےٚ کلچرل اکیڈمی 1977 منٛز شایع کٔرمٕژ یۄسہٕ ناجی منورن ترتیٖب دِژمٕژ ٲس. وۄنۍ چھُ امیُک PDF نیٹس پٮ۪ٹھ دٔستیاب. وٕچھوے تہٕ محموٗد چھُ بِذٲتی صوٗفی شٲعر. تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن سارنٕے اصنافہِ سۄکھنن منٛز حتٰی کہِ مصنوِین منٛز تہِ چھُ یِہوے رنٛگ تہٕ پٲغام درٛیٖنٹھۍ گژھان. صوٗفیت کِس رنٛگس منٛز اکہِ وژنُک بنٛد چھُ پیش. حُبہٕ سۭتۍ حُبین پھۄکھ لوے حُبابس، پھۄکہٕ سۭتۍ میوٗل بیٚیہِ آبس سۭتۍ، موٗد کیٛاہ روٗد کیٛاہ باقٕے حِسابس، رِنٛدٕ چھُکھ زِنٛدٕ کتھ آبس سۭتۍ. دردِ نیستان نظمہِ منٛز چھُ ونان عرشس تہٕ کُرسی ٲس مِلوَنَے، نوٚن اوس بِہِتھ درمٲدان، نَیہِ اوس تٲریٖخ نَیہِ اوس سَنے، وَنَے دردِ نیستان. ییٚتٮ۪ن چھُم غزلس تہٕ وژنس منٛز فرق باوٕنۍ ضروٗری باسان تِکیٛازِ پرٛانٮ۪ن گٮ۪وَن کِتابن منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ وژنس غزل لیکھنہٕ آمُت. کتھ چھےٚ یہِ زِ غزلس منٛز چھےٚ پرٛٮ۪تھ کُنہِ شعرس منٛز 2 مِثرن منٛز اکھ کتھ یِوان باونہٕ تہٕ وژنس منٛز چھِ 4 مِثرن پٮ۪ٹھ اکھ بنٛد آسان. پرٛٮ۪تھ بنٛدُک ژوٗرِم مِثرٕ چھُ اکُے آسان یتھ ووج ونان چھِ. گوٚو کہِ موضوٗع لحاظ چھِ
دۄنوَے اَکُے کینٛہہ محموٗد گٲمین واتنو وَژُن عروٗجس گوٚو کہِ غزلس منٛز تہِ کٔر تٔمۍ تباہ آزمٲیی اَکہِ وَژنُک نموٗنہٕ چھُ پیش کتیو چھُکھ نُندٕ بانے وَلو ما شوقہٕ میانے شرابٕکۍ پیالہٕ بَریو گۄلابن مالہٕ کریو پگایا کٲلۍ مریو وَلو ما شوقہٕ میانے محموٗد صٲبن لیکھۍ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ نعت لیکھِتھ کوٚر تٔمۍ پننہِ شٲعری ہُنٛد آغاز تہٕ کٲشرِس منٛز چھُ نعت گویی منٛز تہِ سُہ گۄڈنیُک شٲعر نعتِ شریٖفو منٛز کرو اکھ نموٗنہٕ پیش چٲنۍ تعریٖف کران نِظٲمی چٲنۍ توصیٖف پران جٲمی وۄنہِ کیٛاہ وۄنۍ محموٗد گٲمی یا رسوٗل سلام علیکہ